Ka pai e tama. Huri i te ao kua rongonui haere Zumba hei kaupapa whakapakari i te tinana mā roto i te kanikani. Engari i roto i te tai rāwhiti i tūranga nui a Kiwa. He nui ake ngā whakaaro o te iwi kāinga mō tēnei kaupapa. I mau ake ia mātau tētahi māmā me ana tamāhine tokorua ka toa rātau he kaiako mō Zumba. He ua te kimi i ngā kupu hei whakāhua i tō rātau reka. Nā Zumba tēnei whānau i whakakotahi, i whakakorikori, i whakaora. At one stage, it was to the point where I would crawl to the bathroom, can't lift my arms to open the cupboards, can't open bottles. I kaha haua, i kaha taumaha hoki ngā whakaaro o Lina Hasi i te mate kai kōiwi, ara arthritis. Engari nā Zumba ia i orai, i hia ai ki te whakatū i tōna ke whare kori tinana ki uawa. We call it exercise in disguise. You have so much fun that it doesn't even feel like you're exercising. He mea a ki a Lina e ana tamāhine ki roto i te kaupapa o Zumba. He pirihi mana kē a tui i roto o tūranga i mua. Engari i whakarerea tana mahi ki te whakatū i te kaupapa kori tinana nei ki tērā takiwa. I started with one class per week and people just asking me for more and more. And on a Monday night we usually get around the 200 mark. 200 people come out and party. That's our party night. Atu i te whānau tokotoru nei, kua ora hoki a Leslie Tūhou i te Zumba. E waru noaiho tōna pakeke, a kai te pāngia ia e te mate spina bifida. E whai ka whakatika i toki tuara. With the rods that she's got in her spine, she's had her lungs collapsed to put the rods in, and it's strengthening her lungs, her ribs, and her back as well. It's rhythm and it's funky. I've lost weight, but 22 kgs. with my friends' help. Hei te tuaiwa o mei ara te rā mō ngā māma, whakawhiwhi ai tēnei māma ki tana tīwhike te whakaako Zumba. A mutu ana tērā, ka tīmata ana ako i te kanikani nei ki uawa. It's like when she does Zumba, she doesn't have arthritis. You know, it's like the pain's gone when she's doing it. It's just seeing her happy is just really, really fulfilling.